Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Началась вторая неделя учебного года, и мы рады приветствовать вас на наших новостях. Надеюсь, с утра у вас только улыбки, а новый учебный год принесет вам только позитивные эмоции. Давайте же посмотрим, как прошел первый день учебного года. Вилечка А, Вилечка Б, Вилечка С классе азбуки. Светлана Тримайлова, Мария Долмаренья, Лидия Некрасова. 12А, 12Б и 12С классы и классные руководители Тримайлова Светлана Андреевна, Долмаренья Мария Анатольевна, Некрасова Лидия Владимировна. Pirma A klasė ir klasės auklėtoja Olga Александрова. 1А класс и классный руководитель Александрова Ольга Александровна. Pirma B klasė ir klasės auklėtoja Татьяна Новикова. 1Б класс и классный руководитель Новикова Татьяна Георгиевна. Pirma C klasė ir klasės auklėtoja Neringa Žilkinienė. 1С класс и классный руководитель Неринга Силькиненя. Pirma D klasė ir klasės auklėtoja Jolita Kaučiakaitė Radvilienė. 1Д класс и классный руководитель Йолита Каучакайте Радвилина. Доброе утро, гимназия! Наши дорогие ученики, учителя, родители, дедушки, бабушки и все наше сообщество. Šį mokslo metų pradžia yra istorinė mūsų gimnazijai, nes pagaliau užaugo mūsų pirmosios kregždutės kartu su vaikai, kurie mokosi rusų kalbą, priaugo ir turime 12 klasę, kurie vaikai nuo 1 klasės mokėsi lietuvių kalba. Čia tam tikra prasme mums yra istoriniai metai ir mes kitais metais matysime jau rezultatą. Šie metai ir buvo istoriniai ta prasme, kad mūsų mergaitė, kuri prieš 4 metus atvyko iš Filipinų, puikiai išlaikė valstybinius egzaminus lietuvių kalba. Mes pasitikriname, ar iš tikrųjų einame tą linkme, ar iš tikrųjų yra mūsų programa sėkminga. Iš lietuvių kalbos valstybinio egzamino jį gavo 43, iš matematikos 74, o iš anglų gavo net ir 100. Taip pat labai smagu, kad jau šiais metais jūs matote virš mūsų pastato iškilusi 4 aukštą. Gaila, kad statybininkai neištesėjo savo pažado ir nepadarė mums šiandien dar didesnę šventę, kad mes galėtume jau tomis patalpomis naudotis. Bet tikimės, jie tai stengsis ir darys kuo greičiau. Dar daug yra įvairių naujienų, kurias jums papasakos klasių vadovai. Tai aš šiandien linkiu geros šventės visiems, geros nuotaikos, visiems geros sveikatos ir kad vaikai džiugintų save, savo tėvelius, savo mokytojus, savo namiškius tik gerais pasiekimais ir būtų sveiki, gyvi ir laimingi. Ранец, пропись, все тетрадки, все давным-давно в порядке. Я сегодня в первый раз отправляюсь в 1 класс. В большой и светлой школе для нас открыты двери. Мы все пришли учиться, мы школьники теперь. Mokyklos varpelis to jau suskambės ir 1 klasę mus pasikvies. Čia mūsų draugai, čia knygas ir jogas. Tai gal mokykla? Mes tavo pirmokai!
важное объявление. Если вы хотите стать частью наших новостей, то ждем вас. Если вы хотите попробовать себя в роли репортера, режиссера, монтажера, то ждем вас у нас в студии. Особенно мы ждем учеников, которые хотят стать ведущими на литовском языке. Таких людей нам не хватает, так что если вы хорошо говорите на литовском, ждем вас. Не упустите свой шанс стать частью нашей команды. До новых встреч, друзья, а вас ждут новости филиала. Привет! С началом учебного года вернули школьные новости. По обычаю старшеклассники провели первоклассникам первый класс. Sveikinam visus rugsėjo 1-ąją. Всех приветствуем в школе и поздравляем с 1 сентября. Taip, dvi mokytojos Alina Igorėvienė ir Zita. Mes mokysime jūsų vaikus. Prasideda labai svarbus rugsėjis, kai jūsų vaikai pradeda naują etapą. Нам было интересно, какие мысли у первоклассников в первый день. Поэтому мы задали несколько интересных вопросов. Как тебя зовут? Эля, А тебя? Коля, Чего ты ждешь от первого класса? многого хорошего и учебы. А ты? Друзей много. Kaip tau tavo pirmą mokytoją? Ar patinka? Sakyk, dar nežinau. Nežinau, apie tave kalbama. 3-4. Желаем всем успешного года. А учителям терпения. До новых встреч! Пока-пока!